पाउसेद युमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे अब्दुल्ला मेसी की अचुंब वेल फंगलु हाइब दाबीदा खुथोंनख्रे जेएसना मणिपुर पुंब जनरल स्ट्राइक लाउथोख्रे हौखिबा मे तराग तरुकदा काइबुं सनासाबी लेरक्तगी ताबसुम अपोप यमदे अब्दुल हकीम न लिलो नुगैदा लेबा मसेगी जुमदा ममानब सिंगलोइना सरकीबदगी फाजिल औरगा असि भागचांग वना फंखिबा जरपोक चंगमदबे मखा लेखाइदगी कौरी मयुम अब्दुल्ला अफोकपा अब्दुल बारिक मिहार के अचुंबा वेल फंगलो सेनब सिंह अहक चरक पियु आइना ngasi लिलोंग पुलिस दा मियाम न थोमजनखिबदा पुलिस ना थिंखिबा गलोइना टियर ग्यास कापदर मियाम तनखाखिबा गलोइना नगल अनिगी मरक खोथोंनारपदगे पुलिस जाउन मियोइ खरा असोक पन्नंग्रे मियार असिगी मतंग द सेम खिबा जेएस न लागलिबा मे कुन तरेट की अयुक पुंग मंगा तगे मे कुन ग मपन की अयुक पुंग मंगा फव मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक चथरगनी आइना लाउथोख्रे JSC against the brutal killing of KM Abdullah Nasintuna ngasigi lilong police tamna miyamna lakpada Jarpok Azad Higher Secondary School manakta police na thatuna thamke minute kun rom mafam adu da ungkhatna batungda masing jamlaba miyam aduna police ki athingba adu namkhair ga chatki tungde Jarpok kaithil dasu police na thingna ba hona rabaso miyam aduna namkhai tuna chatki protester sing aduna waithok yawrpada Manipur police ki mai kairage tear gas cell ka kapki loina irang adu laksinki irang adu laksila patungda JSC gi ko convener MK Raihana permission da phondo kibada JSC na asumba wel fangna da basangsin ba khongjangda Manipur police na sathara ki bathong asi pende MCSC gi asumba wel fangna da ba makha ta ba khongjang oina lakliba mekun ga taret ki ayu pung manga da gi mekun ga magan map mekun ga mapan gi epung manga fobo Manipur pumbada JSC tawrakani hana su phondo ki panba jabadi mihat asi ga mari letan Manipur police na miyo taruk faduna police custody rimal lau thatuna laibane Makatarakwa atop pau amadana Facebook da wakai ngangluba makti police na faba bajaning da bafang doktuna sosan boda irang horok padagi police person taret nung na pan badagi sokle bas gaya akaya tuai thokre kamunin gi waifa irang thokan bayawa ka hianwa waiwata sing iraga social media da thagal loba kamari ainana Manipur police ki team amana New Delhi ki kisan ghar second floor house number 429 dagi ngarang farba sosan po Deseki Malmon West dagi mag thamang auke sahi kontraga taret apok pa em lokhose auke condition amata yaudana thado kadabani aiba dabi tawdana miyam ki oiva rally amachana na bahona bada police na theng badagi police amasong miyam gi marakta yamna chawna mungna thokre ngase pung tara ga mathoi minute ni forum ta ba matamda Susanpur gi toifong community hall da miyam pullaga rally amachana na ba sem sake Rally itu chana bagi mari ina ba DC ki permit jauh kide mafam madu executive magistrate Susanpur yauna sanchinduna rally satan na bakhangan ke mata madu rally chat ka bagi sem satu lehri ba miyam na khangau dana police tamna le palaitana nung thajinduna landa silakhi madu da Susanpur district police ki additional SB OC ngo cha chawna police person taruk nung na fandon aswake police da miyam ki irang adu laksina na ba hona bada mob bomb amadi tiar gas na singba kaptuna tankhana na ba hona ke Atau polis ki maiki tamna miam thom chinduna nunglep tana lang silaki masidana tana lambi da lakwa gari singnung da thom bagi thabak sa thabada bas mari akaya toy thokle hausi so masing damla pa miam na Susanpur gi toifong lambi DC office mamang na singpa mafam sing thingjen bagi thabak sa tari hari Susanpur polis ki maiki dagi Manipur ki DCP da ahin ba police 4000 birak na bakhangan kre irang asiga mari ilaina da DIG amu Susanpur tamna sangchinda na bahona bada sangbangam da badagi han kre hari Susanpur police tagi fangko pau ki matung inati maega ba chu thakpan ha ke yauna makhatara police station mamangda thomjin bagi thabak satare loidana mak thang ma au ki police na phaba yaning de condition amata yaudana thado kadabani aiba kholau ke asulau ke hare nong na pan badagi additional SB gi puk amadi nangal ki saruk ta sokhi aduga inspector ingosana oi thangba kudangi saruk ta sokhi atai police person bari so aksa ki mang thangba saruk ta nong na pan badagi asoka panang ki hare Nanau bisi ki postmortem report PBU maral lairabo Jitendro maponsi super jail thamo JSC Police custody da laikhidaba nanau misi ki report lengang na JSC da thakiba matamdagi fana sang na hendoragle madona marum oraga imung manung gi mi khudimak asiba sa lawdana sa da thakna lele adona lenga kasina nanau misi ki postmortem ki report ngasi daki november mangani fawa ki manung da pi ga dabane maral lairabo SI Jitendro su maponsi super jail da thambana tragana Thauri jalaga hat kadabani anaji esegi mege taki thamlagle Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada je esegi advisor El Meman hai langana law and order fare hana makhau fong da lawre aduga zero malda leiriba sagol pandagi nanau police na furaga hat pai basi yaning de nanau matom da suicide tawi hana sandok na maral kanthok na bhonare aduna nanau mesigi postmortem ga report athuba da bothogo
loidana mit mangari gi manung da lenga na postmortem gi report puthokadabani aduga nanaw misi da chenariba SIG den rosu maponsi supa jel thamba natagana mahakbo thawri yarga hatkadabani bawgi mifam atu da saruk yakibi laikhidraba nanaw gi loina vin hai nanaw police station da ki phuraga jumda purakla gi imungi mamang da tamthina phokiba adunadi police station da di kyam thina foromgani haina imin awure ai gi phuroi bahu saraga sibadate aduna postmortem gi report atuga da pigadabani मी थोमलमलगा चेन की गाड़ी अथुबदा फाबियो जेएसी की डिमांड सिंह थबक तो ऑनथोक्ट्रिबा मखै असिबाग सांग लौरोय प्रेम कुमार थासी की चचत को निथोय की नबिदांग पुंगनिपार मखैरोम ताबदा मसा खंगदबा गाड़ी अमन मियोय अनि थोमलमबदगी अमन खुदक्ता लैखिद्रे अदुगा अतोप मियोय अमन हॉस्टल दा लैखन अदुना लैरे अदुगा गाड़ी अदुना लोतुना लैखरे लोतुना लैखिबा गाड़ी अमन मियोय असि लैगान अतोबदा फाबियो लोइनन मियोय सिंह अमदि गाड़ी फारि फव जेएस ना खोंजंग मखादना साथखिगने लोइन जेएस लेंगक तारीब डिमांड सिंह थबक तो ऑनथोक्ट्रिब फाव असिबाग लौखिरोय हना थौथोक अदुगी मतंग सेमखिबा जेएस की कन्वेनर फिजम प्रेम कुमार ना फोंदोक्रे वाफगाई कम्युनिटी हॉल पांगथोक मियाम की मिफम दा सरुक जाखिबा प्रेम कुमार ना मखा थना हाय नबिदा दुद लैखिद्रब मिय अदुदी अवंग वाफगाई दगी पी ब्रोजन सिंह के मसानुबा पी सैमसन सिंह सैकुन ग मरी सुरबा अदुगा सोकपदगी हौजिक हॉस्टल लैकनरिबा अदुनाती लाजंत्र की मसानुबा टैलेम इनाउ सैकुनि थोय सुरबा मखोई अवंग पोसंग पम खुलेल लमखाई द थोमलमबदगे कोदगदुदा लैखिद्रब पी सैमसन सिंह अमदि राजमेडी सिटी द लैकनरिबा ति इनाउ सिंह के असुंबा पोथोबियो ngasi gi mifam aduda kendra asigi MLA S Rajan amadi sengmai PS ke hosi kogel laktun atu badam yam da asumba pothokani ana aset batha sa piram ke panbaya badi thodok asida laikitraba P Samson auze auze madan Maharaj FC ki striker oina lerakpa chahi anirom fare haujik suthi da leiduna lakliba jun ani da sana basat kadaba miyoi ne haire haujik asi bhaksang rims ki bok ta leiri soklibi inau siba changba khangdaba arubo phibam amada laikanari haire मसा की लोइन भी हट की मराल द मपुरोय फारे बिहार की सीट मरही डिस्ट्रिक्ट की पुनौरा पुलिस स्टेशन की मनुंग चन लेबा रामपुरी पारुरी वेस्ट की अलोक कुमार एलाइस बम कौब मियुई अमा मसा की लोइन भी नफी हट की मराल द सीधा मरही पुलिस लाइन की SI राजेश कुमार लोसिंगबा बिहार पुलिस की टीम न मणिपुर के काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की फारे हारी फागला बमियो एसी कुमजा लिसिंग अनि तारागा मपंदा मा की लोइन भी अनु कुमारी भो हाथ बता चेना बनी हारी मियो असी सीता मारही पुलिस मदे काक्सिंग पुलिस की मरकता को ऑपरेशन पीना तुना फागत पंगम की बने मणिपुर की पुलिस की मकेदे की काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP LO अगस्ताइन खोंगसाई याउना वाइकोंग की ओसी CS संजोय खांगन अमति वाइकोंग PS की SI जीवन मरु एब तौदंग लौखे हारे फागला बमियो एदु मखा तब आइन की वेब थबक लौखनब बिहार द पुखरगनि हारे मखा तरक अतोप पाउ अमदा कंगला की नोफोक थोंग द सनै युनाइरंबा मियोय तरुक फारे मिदै सिंगी यामना मरु ओइन हाइन लौनरिबा लाइफमलेन कांगलागी नोपोक थोंगदा सनै युनाइरंबा मियोय तरु पुलिस ना फागरक्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के एडिशनल SB एलो प्रमेश ना फोंदोकलफदा थासिगी कुलहुमदोय की नबिदांग अथेंगबदा कांगलागी नोपोक थोंगदा नागरा सनै जुनैदुना लेरे हाइबा पाउ अमा फंगबदगे मफमबदा पुलिस टीम अमा सांगसिनदुना मियोय तरु अदु फागत पंगमकेबने अरुबदा कंटेंट सिंग असिगी मरुबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी येबिरिबा पुनम पथागजरी चैनल हसन तुम तक कानरबदे सब्सक्राइब तौबी ट्रिबेसना सब्सक्राइब तौबी रंबलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबी कन नमकपो अमखाना थागजरी।